u okviru Dečije nedelje. Naše aktivnosti su mnogobrojne, pa između ostalog jedna od tih je i koncert posvećen našim drugarima, prvacima iz prvih razreda, iz osnovnih škola, iz našeg grada i iz naše opštine. Nama je cilj da približimo i ne samo muziku, ne samo muzičke instrumente, nego uopšte da približimo generalno, znači da vide deca da to nije ništa strašno i ništa neobično i da to može svako i evo i njihovi neki drugari su učestvovali na koncertu i jednostavno uz prezentaciju da ih pozovemo da nam dođu i da uče, izučavaju u muzičkoj školi bilo koji instrument.